twagutumiye ngo tuganire aka kantu. Haracariho ibyiringiro. Ibyiringiro ni ibyizigiro mu Kirundi. Nta kindi twabatumiriye, nico twabatumiriye gusa. Inyigisho yacu ni nyene, haracariho ibyiringiro. Ushobora kuba umaze 5, 3. Twebwe mu Rwanda iyo twivuga, uravuga ngo nitwa Desire, ngo maze imyaka 5 ntegereje ndindiriye. Undi akavuga ngo nitwa runaka, maze 15. Dufitemo abamaze 23, hari n'abamaze 30, kandi baracafite ibyizigiro. Yani ibyizigiro ni ikintu gikomeye. Ibyizigiro bitandukanye no kwizera, biri hejuru yo kwizera. Rero twabatumiye ngo tubabwire ko hakiri ibyizigiro. Haracariho ibyizigiro. Haracariho ibyizigiro. Hanyuma iri jambo ryanditse muri Yobu 14 umurongo w'7 kugeza ku murongo w'9. Aravuga ngo rega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe congera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacu usazira mu butaka n'igishitsi cyaco kigahera mu mukungugu, iyo cyumvisha amazi congera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Iyo bavuze ngo hacariho ibyizigiro, igiti cyatemwe nta muntu n'umwe ashobora kumva emotion, ibishobisho by'umuntu atinze kubona umwana. Nta muntu ashobora gufiringa umubabaro. Kubura umwana no gutemwa ni kimwe mu bigeragezo bikomeye ku isi. Kubera iki? Ishengero riragukomeretsa, sosiyete iragukomeretsa, n'inshuti zawe ziragukomeretsa zitabizi. Murabona sosiyete yacu ntirabasha kwakira umuntu utarabona umwana. Baravuga ngo yarize ariko nta mwana, ni umukire ariko nta mwana, buriya nubwo ari nyakubahwa ariko nta mwana agira, ukagira ngo hari uruhare wagize mu kubura umwana. Donc ni ugutemwa gukomeye. Hanyuma ibyizigiro ni iki? Nubwo igiti cyatemwe kizongera gushibuka. Haleluya. Mwese muzi umukaratusi. Umukaratusi barawicira hagahita hashibukaho ibindi. Nagira ngo mutahane ibyizigiro ko gushibuka gushoboka. Niba tumaze kubona imiryango 37 yabonye abana, namwe muzokurikiraho. Kikagira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacu waba warasaziye mu butaka. No kuvuga ngo ikibazo kikaba caramaze igihe kirekire. Iyo cumvisha amazi, aya mazi rero niyo tuzaganiraho. Aya mazi ashobora kuba ari amasengesho, aya mazi ashobora kuba ari ubumenyi ushobora kwakira, aya mazi ashobora kuba kwivuza, aya mazi ashobora kuba ari deliverance. Aya mazi asobanuye uburyo bwinshi. Iyo cumvisha amazi congera kigashibuka. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye. Iyo kibuze haba harimo ibintu byinshi bibi biba. Iyo habuze ibyiringiro, kwiyahura birashoboka. Hanyuma n'ibyaha abantu benshi bakora biterwa no kubura ibyiringiro. Iki kigeragezo cyo gutinda kubona umwana kirimo ibibazo byinshi bishamikiyeho. Umva mbimazemo imyaka, byari byose ibyo mbabwira ndabizi neza. Iyo iki kigeragezo kiri mu muryango, haba harimo ibibazo byinshi biteye ubwoba. Abagabo, reka ntange nk'akarorero, muri Afurika hano mu karere k'ibiyaga bigari, iyo habayeho gutinda kubona umwana byitirirwa nde? Murakoze. Ubwo no kuvuga ngo abagabo bashobora kujya kwigerageza hanze, agahora azenguruka mu bagore kugira ngo ajye gushaka y'umwana. Kandi impamvu zo kutabyara ntabwo ziba ku mugore gusa, no ku bagabo birashoboka. Rero mu muryango iki kintu conona ibintu byinshi. Ni ikintu kirenze uko dushobora kugitekereza. Hanyuma impamvu twabahamagaye ni iyihe? Turabizi ko Imana izobaha umwana, ariko ari igihe
Imana iguha umwana waramaze gusenyuka, ku buryo n'umugisha Imana iguhaye uba utashobora kukunezeza. Hari abantu nzi badevelopye umujinya na mekanizme mbi yo kwigwanaho. Kubera iki? Ahura n'abantu ngo muri aho ugize abana bangahe, agahita avuga ati ngize 5, akabivuga kandi uwo munsi niba ari we ari kurigishe muri banki, abantu bose yakira bose barabyishura. Hari ukuntu ahita ashobora kudevelopa kubesha, ashobora kudevelopa umujinya kugira ngo atagira n'umuvuga, akanga kujya gusura naho babyaye kugira ngo niyakira umwana akagwara n'ibicone baravuga ngo asigaye aroga. Ukabona yavuye mu bantu, hari ukuntu asigaye ameze ukuntu kutari kwiza kubera ko yahuye n'ibintu bituma asenyuka imbere muri we, akabaho yarasenyutse. Igisubizo kikazaza uwo mwana udashobora kumuha urukundo rwuzuye. Kubana gutya rero biduhiki, bizadusubizamo ibyizigiro Imana izagira igihe cyo kutwishura tumeze neza, izatwishure tugitwenga, izatwishure tukira abantu bashobora kunezerererwa umugisha Imana iduhaye. Hanyuma nashaka kubabwira impamvu zitera kubona umwana. Impamvu ya mbere bushobora kuba ari ubugwayi busanzwe. Hari igihe umuntu aba afite ubugwayi busanzwe yakwivuza muganga akaba yamuvura. Hari abantu bativuje ku kigero gihagije kuko yenda batagize ubwo bushobozi bwo kwivuza. Ngira ngo abo baba nka ruguru hano mu mujyi Bujumbura, ngira ngo abantu baragerageza, ariko hari igihe biba ari ubugwayi busanzwe. Ntange nk'akarorero, abamama abenshi bagira ama infection urinaire. Hanyuma iyo infection urinaire itavuwe neza, hari igihe birangira iteye ubugumba. Hanyuma icya kabiri, hari igihe Satani yifashisha abakozi be, ubwo hano mwihanganiye ikibazo cy'imyandikire, abarozi. Muremera ko abantu baroga? Murabyemera? Abanyafrika akugaburira ibirayi, ipusi zikavugira mu nda ntazo wariye. Bazi shimi ku rwego rwo ambere rw'isi. Satani rero hari igihe yifashisha abakozi be. Reka nsubire inyuma ho gato kugira ngo tugende gake gake. Nugira ubugwayi busanzwe buzakizwa na medicine, uzajye kwa muganga uzivuze ku rwego rwa nyuma rw'ubushobozi wagira. Hanyuma icya kabiri, niba Satani yarifashishije abakozi be abarozi, uzagerageze usenge ku kiguzi cyose byagusaba, kuko abarozi ntabwo bakizwa no n'ikindi kintu cyose cyose, bakizwa no gusenga. Bibiliya avuga ngo mugwanye Satani nawe azobahunga. Ngewe nemera ko hirya y'inkomezi z'abadayimoni hari inkomezi z'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo muri Mariko 15 umurongo wa 17 na 18 haravuga ngo ibimenyetso bizogendana n'abizera. Bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazanywa ikintu cyica naco kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Icya gatatu, hari igihe kiba ari igihe cy'Imana kitaragera, ishuri. Ntabwo mwasomye ko Ana Imana ariyo yaramuzibye inda ibyara. Hari igihe Imana ikora ibi ibishaka. Niba abakristo barimo hano mwizera, mwarabonye ko abantu bose Imana yakoresheje ibintu bikomeye, bose bavutse bitinze. Hera kuri Isaka, hera kuri Yakobo, hera ku bantu bose, abonzi na Yohana umubatiza. Abantu bose Imana yakoresheje ibintu bikomeye baciye muri iri shuri. Nta nubwo ndimo gukora ubushakashatsi, sindamenya neza impamvu Imana ihitamo gushiraho iri shuri, cyane cyane ku bantu Imana izakoresha. Ngewe nibaza kureka mbabwire bikeya. Ubona ibisekuru tuvukamo biba byabayemwe abarozi, byabayemwe abasambana, byabayemwe abibone, byabayemwe abicanyi n'ibiki n'ibindi. Kugira ngo Imana ikupe umuvumo ukomoka muri biriya bisekuru, iguha igisekuru cyera kidafite uriya muvumo,
hari igihe ibanza gufata iki gihe nyine cyo gutandukanya ibisekuru. Ya masengesho usenga mo hagati aho hari ukuntu aba arimo kurema ibindi bintu wowe utazi kugira ngo hazavuke umwana udasanzwe. Hanyuma icya kane gitinda kubona umwana, hari igihe biba ari uruherekane rwo mu muryango, karande. Kirundi banza bavuga karonda. Bikaba mu muryango ari uruherekane, harimo abandi bantu batabonye abana. Hanyuma ikindi, hari igihe biba ari ibikomere bitavuwe. Iyo umuntu afite umutima ukomeretse, akenshi gusama biragorana. Ikindi, hari igihe haba harimo kahise kabayemo ibyaha, kwikinisha n'ibindi. Impamvu tubuza abana bato kujya mu byaha byo gusambanya no kwikinisha, hari igihe biba bizagira ingaruka zitari nziza mu gihe cyo kubyara. Ikindi ni stress. Turi muri monde ya stress. Ubu abahanga baravuga ngo abantu bakora akazi k'ingufu cyane, abasirikare bakomeye, abacuruzi bafite amakampani akomeye, abantu bafata umwanya munini cyane wo kwiyumvira, abenshi bagira ikibazo cyo kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina, gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano nyine mpuzabitsina, kubera ko stress yije icambere yica nico. Hanyuma hari igihe bizana kutabyara. Hanyuma abagabo bakunda kujya muri sauna. Abagabo bakunda sauna, intangangabo iyo zihuye n'ubushuhe, testikire zikaba ziri ahantu hashushe cyane, cyangwa bimwe turera computer hano, hari igihe birangira intanga zipfuye. Ikindi ni abantu banywa inzoga nyinshi, itabi n'ikawa bayivuzemo. Iyo tuvuga ikawa ntabwo hari abantu banywa kafe iteye ubwoba kandi bagasinzira kubera ko biba bigize ahantu habi. Ibi bishobora kuba ingaruka nabyo. Ikindi ni ukutaba hamwe mu gihe cy'uburumbuke. Niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe akora mu nzego zituma ataba mu rugo, bikajya bigera igihe cya ovulation mutari kumwe, mwumva ko gusama bishobora kugorana. Kandi kuri ubu ikiguzi cy'ubuzima, hano mwandike kutaba hamwe mu gihe cy'uburumbuke. Muri iki gihe ikiguzi cy'ubuzima hari igihe gituma umwe aba muri Kenya undi akaba hano, guhura bikaba bigoye, ukibaza gusama bizaba ryari mu gihe harimwo ikibazo kimeze gutyo. Hanyuma hari abantu bagira ikibazo cyo kumagara, kutagira ububobere mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bakifashisha amavuta atuma horoha. Iyo hakoreshwa aya mavuta bishobora kugira ingaruka mbi zo kudasama. Urumva ufashe za ntangangabo zihora mu bushuhe zidakomeye cyane, hanyuma ugahita wongeraho n'amavuta washizemo, bishobora kuzibira burundu, bigatuma imibonano kubyara bitoroha. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ingaruka zo guteba kubona umwana. Hano naho mwihanganira ibyandikire. Hano mwandike ingaruka zo guteba kubona umwana. Ingaruka zo guteba kubona umwana ni nyinshi. Iya mbere, iyo habayeho gutinda kubona umwana, habaho gucana inyuma kw'abashakanye, haba ku bagabo cyangwa se ku bagore. Iki kibazo gikunda kubaho. Mwibuke ko ari ugusambana. Reka mbabwire inkuru niba iri kuri YouTube, ngira ngo bamwe muri mwe mushobora kuba mwarayibonye. Hari umukobwa mu gihugu kibanyi yatinze kubona umugabo, agira imyaka 49. Muzi ikintu yakoze? Yahise agenda kugura intanga, hanyuma barazimutera, abyara abana 3 icyarimwe.
arangije aravuga ngo ntacu umutima unciraho urubanza, nari narabuze umugabo, hanyuma sinigeze nsambana, nagiye kwa muganga bankoreye in vitro ndabyara. Yavuze mu ijambo riteye ubwoba, yaravuze ngo niba ari icaha Imana ntizakimbabarire. Ndacariho ndabitekerezaho kubera ko hari ibintu byinshi bitanditse muri Bibiliya kandi bizotugora kubera ko hariho haraduka ibyaha bishasha tutari tuzi, bidusaba kongera kwicara tugatekereza neza. Hanyuma rero iyo habayeho gutinda kubona umwana, hari igihe habaho gucana inyuma, ndabizi ko mubizi. Hari igihe umuntu ananirwa gukora akavuga ati ubundi ndakora nduhira iki, ubundi ndirirwa njya kuvunika nta mwana ngaburira. None iyo bana bimututseho bakamubwira ati ubundi urarinda ukora, ninde ukorera, intege zishobora gucikira rimwe. Mwibuke ko Aburahamu byamubayeho arimo kuvuga ngo urambwira ko uzangirira neza, ibyanjye ntibizaragwa. Eliyezeri, iki kibazo kijya kibaho umuntu akaba mu nzu akananirwa gukora, hanyuma hari igihe bizana agahinda gakabije. Agahinda gakabije ni depression. Murabizi ko iyo ubonye abantu nk'icumi bari hamwe, sinzi niba mu Burundi muganga Jero byaza kutubwira, ibyo byose baba barenze nka batatu. Mu bantu 10 batatu baba bafite agahinda gakabije. Bimwe mu bitera agahinda gakabije rero harimo gutinda kubona umwana. Hanyuma ikindi, urugo rurasenyuka. Iyo habayeho bimwe twavuze byitwa kwigerageza, hari igihe urugo rusenyuka. Hari igihe habaho gusenyuka k'urugo. Hari igihe habaho gusenyuka k'urugo kubera ko abantu bagiye kwigerageza hanze. Hanyuma ikindi, hari igihe bizana imibanire mibi n'imiryango n'abandi. Reka ntanga akarorero. Iyo umugore yarongowe mu muryango agatinda kubyara, baravuga ngo yaje guhonya umuryango. Ico gihe ushobora kugira menace aho warongoye cyangwa aho warongowe. Ukagira menace ya societe, ukagira menace ya wenda nabo muvukana cyangwa se n'ishengero usengeramwo cyangwa n'abandi bantu. Nagamba mbabwire ko imibanire ishobora kononekara kubera gutinda kubona umwana. Igikomeye ni iki cya gatandatu rero, ushavurira Imana. Reka mbabwize ukuri, Imana yagize neza irihisha, iza kujya ahantu tuyibona. Yenda bizi ko twari kuyibaza. Umuntu wese aba yibaza ati kuki byagenze gutyo, ni ikihe cyana akoze ku Mana. Aha hantu harakomeye kubera ko iyo bigeze kukurakarira Imana haba hariho inzira ebyiri zishoboka. Inzira ya mbere ni ukugwa muri depression, cyangwa se ni ukubizana ku musaraba ukabizana ku Mana, ubuzima bugakomeza. Kuko Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Buriya muzi ukuntu abantu basara. Ugira ibibazo ukabona wananiwe kubikemura, hanyuma umuryango ukwegereye nawo ukaba warananiwe kubikemura. Societe urimo nayo ikabinanirwa, ugasanga n'ishengero ntaco ryakumariye, ugasanga n'igihugu ntaco byabikoraho, ugahita ubona Imana yaragutereranye, ubwenge buhita buva ku murongo. Nuko bigenda. Nagira mbabwire ko intego yacu iravuga ngo haracariho ibyizigiro, haracariho ibyizigiro. Hanyuma umwana ni umugisha. Hano harimo akabazo k'imyandikire nanone. Umwana ni umugisha. Bibiliya igaragaza neza ko umwana ari umugisha Imana itanga yonyene. Nta mafaranga, nta nshuti, nta muryango cyangwa ikindi cyose cyaguha umwana. Niyo mpamvu ari byiza
kwiringira Imana yonyine. Kubera ko nta mafaranga, nta nshuti, nta muryango ugukunda cyangwa ikindi cyose. Hari ibintu bishasha byaje byitwa in vitro, ngira ngo sinze niba Burundi bihari, iwacu birakogwa. Guhera nko kuri 5,000,000 kuzamura, hari abo bicamo bakabyara. Ariko nzi abantu batanze, umuntu yagiye aho byatangiriye, avugwa n'umuganga yabivumbuye ku isi, atanga miliyoni 100, ibihumbi 100 by'idolari, aza nta mwana azanye, nta mafaranga, nta nshuti, nta muryango, Imana yonyine nitanga umwana. Kurema byihariwe n'Imana yo yonyine. Kuyizigira rero, kuyiringira ni ikintu cy'ingenzi. Nari ngiye kuvuga ngo amen. Uyu munsi nifuza ko ibyizigiro biduga, kongera kumva utasho yizigiye. Umva iri jambo ukuntu rivuga: hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka amapfa yacanyemwo, kandi ntikizareka kwera imbuto zacu. Nanone amen. Hahirwa. Murumva abantu i Burundi, abantu bategereje urubyaro ni benshi, ndabizi. Ni mu Rwanda barahari benshi, na Kongo benshi barahari, i Burayi naho barahari benshi, kandi hari ubuhinga buteye imbere, na Amerika barahari. Ariko muri abo bantu bose bafite ibyo bibazo, hahirwa umuntu yizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyizigiro, ntazadeprima, ntazahura na bya bibazo byose navuze. Hahirwa umuntu yizera Uwiteka, Uwiteka akamubera, kuko azahwana n'igiti cyatewe. Hanyuma hano hari akantu nongeyeho: ntabwo dukwiye kwiringira Imana kubera umwana gusa. Dukwiye kubaka umubano wacu n'Imana no mu bindi bisanzwe, kiga kuyizigira, kuko niwiga kuyizigira kuri buri kimwe cyose, nunabyara ukagira ikindi kibazo uhura naco, Imana izaba yarabaye ibyizigiro byawe, bizagufasha. Kubera ko ubuzima, isi ntisakaye, ibibazo biza bitwisukaho. Ubushize habaye Covid, irangiye Ukraine igwana n'Uburusiya, ubu batangiye kugira ubwoba bw'ibitwaro kirimbuzi. Ntabwo tuzi isi aho irimo kwerekeza, ntituzi n'ikizakurikiraho. Hanyuma ibitoro byabuze, kandi ibitoro iyo byabuze, ibiciro ku isoko birazamuka. Hari igihe ibibazo byinshi bije bikurikiranye, ukabona muri ibyo bibazo igikwiriye ni ukwizigira Imana. Amen. Ibibazo ko byaza bisa kose, dukwiye kubaho ubuzima bwizigira Imana, bizatubera byiza kurutaho. Hanyuma twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, dufite ibyiringiro bitadukoza isoni. Bibiliya iravuga ngo dufite ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Ibi rero ni ibyizigiro bikubye ibindi bintu byose. Ibyizigiro by'umugisha turindiriye ntabwo ari ukubyara gusa, ni ukuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma impamvu tudakora ibyaha nk'uko abandi bantu bose babigenza, ni uko dufite ibyizigiro ko tuzoja mu ijuru. Iyo ufise ibi byizigiro, ntabwo kubura umwana byatuma ujya mu busambanyi. Iyo ufise bene ibi byizigiro byo kuzabona ubwiza bwa Yesu Kristo, ntabwo kubura umwana byagukoresha andi makosa yo kujya mu bapfumu. Kubera ko nzi abakristo benshi bageze igihe bajya mu bapfumu kubera ko batakaje ibyizigiro. Hanyuma Timoteyo 4:9 haravuga ngo iri jambo ry'ibyiringiro rikwiye kwemegwa rwose,
kuko impamvu tugoka tukagwana nuko twiringiye Imana ihoraho ariyo mukiza w'abantu, ariko cyane cyane w'abizera. Nagira ngo mundebe, ndashaka kugana ku musozo n'izo bakura kuri uwo musozi, ariko nagira ngo nkwinginge iki kigeragezo uzakivemo nk'uko bashaduraka bavuye mu itanura ry'umuriro batanukaho umwotsi, batahiriyemo batananukaho umwotsi. Iki kigeragezo uzakivemo ushima Imana utaranutseho umwotsi, ugifise ibyizigiro bidakoza abantu isoni. Hari umuntu uheruka kubyara, hanyuma ndashuha njya kumureba, nzi ko Imana yamukoreye igitangaza akabyara, ngeze yaranyihisha. Kumbe umwana yaramushuguritse, yamubonye mu nzira. None nkibaza, umuntu yatinye kurebana mu maso na Desire, ayo Imana azayarebamo? Ngewe nari nashushe nateguye ukuntu tujya kumuhemba ngo Imana yakoze igitangaza, kumbe yari yaranje. Hanyuma ubwo yaranyihishe, nyuma yaho ndamuhamagara ambwira ngo ari kubera iki mungendako. Icampa Imana ikazakugirira neza, nubwo twihangana tukagoka tukagwana intambara nyinshi muri iki kigeragezo cyo gutinda kubona umwana, icampa Imana ikazokwishura utanutseho umwotsi, ugishima Imana. Buriya n'impamvu tugwana na kamere y'umubiri, ntitubeshe nk'abandi, ntidukore ibyo ab'isi bose bakora, nuko twizigiye Imana izoduha ubugingo buhoraho. Turajya mu ijuru. Muri ubuzima twifuza kubyara, gutera imbere, kugira umugisha mu buryo bwose. Ibi nabyo kugira ngo ubigereho bisaba kuba ufite ibyizigiro. Muri ubu buzima nagira ngo mbinginge twige kubeshwaho n'ibyizigiro. Mu gutegereza urubyaro bisaba kugwana intambara nziza yo kwizera, hanyuma nabahitiyemo uburyo bukeya mwakoresha mu kugwana iyo ntambara murimo. Intambara ya mbere ni ukwirinda gukora icyaha. Satani azi ko iyo wakoze icyaha utakaza imbaraga, bityo ukaba utakigira amahoro mu mutima. Niyo mpamvu Satani ntiyifuza ko utunga amahoro y'umutima, ntabwo yifuza ko wagira amahoro mu mutima. Noneho ihita ufata ikigeragezo urimo, ugerekeho gutakaza amahoro y'umutima, wumve ukuntu umuntu aba abayeho nabi. Icyakora nubwo tugwana iyo ntambara, mbafitiye inkuru nziza. Mu rugamba nubwo bijya bishika umuntu akaraswa, Yesu yateganije ubufasha ku bantu bose barasiwe muri iyi ntambara yo kwizera. Niba warakoze n'icyaha, ntuzemere ko kiguherana. Mbese warashwe, ujye ubyutsa umutwe ubwire Satani ngo nubwo wandashe, Imana iracari Imana yanjye, kandi iracankunda, ishobora kunyakira ikambabarira. Bizaba byiza kurutaho. Ikindi kizagufasha ni ukwirinda amaganya y'isi. Satani ajya aduteza amaganya kuko Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire. Aya maganya Satani ayakoresha nk'intwaro ikomeye, kandi iyi ntwaro ibasha benshi, cyangwa se imaze gutsinda benshi. Biradusaba kwirinda. Hariho abantu basenga bakunda Imana, ariko iyo bamaze guhura n'ubu mwambi ukabahinguranya, bituma bahoza umutima ku by'isi. Nababwiye ko hari igihe bigera igihe umuntu akajya no ku bapfumu. Aka kantu nako mukiteho, kubabarira. Iyo ufite umuntu wananiwe kubabarira, muba muhambiranye. Ubwo hari umuntu wo mu muryango yagukomerekeje, cyangwa hari umuntu wo mu ishengero, cyangwa mukorana, cyangwa abandi. Bizagufasha kubaho ubohotse nubasha kubabarira. Ni byiza kutoza umutima wawe kubabarira. Nungura n'umuntu akakubaza ngo ugize bangahe, uzi ko nta n'umwe urabona, nuhura n'ibikwibutsa ko utarabona umwana, nagira ngo nkwibutse ko ukwiye kwiga kubabarira. Bizagufasha.
hanyuma ikindi kizagufasha ni ukumvira. Kumvira murabona muri uru rugamba dufise umugaba uturi imbere, dufite umuyobozi w'urugamba uturi imbere, ni Kristo mwana w'Imana. Biragusaba kwiga kumwumvira, Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanje, iyo haje undi mwungeri ntizimukurikira kuko zitamuzi. Gutega kwa kabiri haravuga ngo iyi migisha yose izabazaho kandi izabageraho nimugira umwete wo kumvira Imana. Mu ndebe gatoya mbahe akarorero. Muri 1997 nari ntuye ahantu ku Muhima munsi ya gereza ku bahazi, hanyuma nari mvuye Nyabugogo, hari inzira izamuka ku ibagiro uvuye Nyabugogo, hanyuma hari nka 3 y'ijoro nzamutse gutya, ijwi rirambwira ngo hagarara aho ugeze. Ndahagarara. Ijwi rirambwira ngo kata uce muri kaburimbo rafurasheri ubone kugera mu rugo. Ndavuga no, iwacu ni hariya ndahareba, ntabwo nshobora guca mu nzira ya kure kandi bwije, iwacu mpareba. Ijwi rirambwira ngo hagarara aho ugeze, kata usubireyo. Ndanga. Ubwo ndavugana n'ijwi ryo mu mutima, ndanga. Nteye intambwe nka 3 numva haje agapiripiri mu maso karangira, nta muntu nemwe kugacuruza, hari 3 y'ijoro, nta muntu n'umwe narebaga hafi aho. Nibaza agapiripiri aho kavuye, ngira amarira menshi, ndavuga wabona ari Imana intangiriye. Mpita ndakata subira inyuma, njya gucaho muri kaburimbo. Maze kugenda intambwe nke, nahuye n'umugabo arimo kunywa itabi aca muri ya nzira nari ndimo gucamo. Intambwe nk'icumi aho nari mpagaze, bahise bamutera imbuga itarapfa. Ubwo ninde yaragiye gupfa? Uze wige kumvira Imana, bizagufasha kwiga gutega amatwi ijwi ry'Imana. Muri iki kigeragezo ikintu kizogufasha kubaho neza ni ugutega amatwi ijwi ry'Imana. Uzagira amahoro, uzagira umunezero kuko wateze amatwi ijwi ry'Imana. Muri 2011 nagiye kuyobora ahantu, uyu mushumba yansanzeyo, twarakoranyeyo. Ngiyeyo twariho turubaka urusengero, hari ahantu hepfo y'igahanga biti Murinja, hari hakiri ibisambu byinshi. Hari umwana rero, yari umwana w'umunyamwuka umeze neza, twasoje kubaka nka 9 y'ijoro, turicara tunywa icyayi cya mukaru, turasenga, turatandukana. Wamanuka aho hepfo, ijwi riramubwira ngo nafata ikofi ngo ayikure hano inyuma ayishire hano imbere. Avuga ati ibi bintu ni Imana ivuze, ni Satani. Ariko kubera ko afite ukuntu yumva Imana arabikora, ayikura hano inyuma ayishira hano imbere. Urumva mu by'ukuri nta kintu kirimo. Ariko Imana imenya na detail. Mu ntambwe nkeya aho yarahagaze, yahise ahura n'ikiyoka kinini kiramuruma, kimuruma kuri ya kofi. Ubwiye tumvira, kumvira ni byiza. Nutumvira uzakora amakosa menshi, ariko niwiga kumvira bizagufasha. Hanyuma ikindi ni ukwitoza kubaho ubuzima busenga. Nubwo ushobora kuba umaze kuba desi, warasenze ibicemo, kongera ugasenga n'ibicemo, nagira ngo nkwinginge wongere usenge. Hano dufite Mukansara, muganga Gervais, aradufasha muri byinshi, abantu benshi abatega amatwi. Mbabonereho kubabwira ko ashobora kubafasha kuba maze kugira stress cyangwa agahinda gakabije, ariko no gusenga ubwabyo ni therapy. Iyo usenga usohora ibigoye umutima, ukakira ihumure ry'Imana. Umuntu usenga neza ntashobora guhungabana. Niyo mpamvu kwitoza kubaho ubuzima busenga ni ikintu cy'ingenzi. Yesu yashobora gusenga amasaha menshi, akagera imbere ya Satani yagwije imbaraga z'umutima, hanyuma agatsinda urugamba bitagoranye. Impamvu imwe ituzanira gutsindwa
ni uburyo tunanirwa gusenga. Gusenga bikwiye kuba itegeko. Imana ibaho umugisha.